soifua le atua e au matato Tafi mawile pa atutua savali Pea e leo toi mama Oh yeah Fa amalo si Taule tawalele Olo o soifua le atua e au matato Tafi mawile pa atutua savali Pea e leo toi mama Oh yeah Ngalulue Manu o maile po malolo Le au na lele fa amaoni Ulupale mai ai le pia pia lo ali Wasaunia pero watua aupenga olo tawa itaimi uma na te taita ilo mai le papa mawalunga palilo e mai le waleanga ngalulue Manu o mai le po malolo Le au na lele I pa amaoni Ulupale mai ai le pia pia lo ali Manatua olo o mai moa Le au paia e to atelenga mua mua O pati pati matapua I mauti noa E te mapaia Ya Yesu Ngalulue Manu o mai le po malolo Le au na lele I pa amaoni Ulupale mai ai le pia pia lo ali Ngalulue Manu o mai le po malolo Le au na lele I pa amaoni Ulupale mai ai le pia pia lo ali Ulupale mai ai le pia Mo i latou fatu amo mo i latou prokalama o le tatou o le whaapoponga leo le tatou prokalama I Outou Manuia I le nei fo I vaiaso o lo o tu sa atu le tatou fale whasalau Long Beach I leo unga lima malisi ufonga o le tau fo Radio Samoa. Mo le vaiaso la le nei e pei o le manatu ao e le saudala. It's not about you. Pe o le silea mafuanga e alai ona mapeva pea ia fesota inga whaatangata e tutonu o ainga, tutonu ekalesia, ia whapea foi ia tutonu o le malo. Aisea ona ua manatu lava ia o ia le autu o le ata. Ina ua manatu lava le tangata o ia e o ngā tutonu ai mea uma. Ina ua manatu lava le tangata e sili atu o na manatu nei lo manatu o nisi. So o le o ngalama le inati mo le vaiaso le nei. It's not about you. Ele o oe e autu i ele tala. Ia, ona whasosorola i o le datu
whaitau o le talala na so o ai mai le vaiaso o mawai o le talale le uso leo e sauma mai a kopo. Tala maua pea fo e tātou mai le tala ese winga o dama nei ana a mata mai lava le winga lea o ila ua mai le manava o latina. Ia misel tama leo o Iakopo sa manino tele ia ia pe ia lona winga fitfilia lona winga tofia mai le tala e whanau mai le tama mua toso mai i fafo a le mau le tama lona lua i lona muli vai tango tulole o le whaatosanga whaailonga e sau o ia o le tamatua awa e la le whaswhaitaule na whamaina whaawhewa i tama i tutonu o le manava o le peka o na whesidi lole o le peka i le atua leli ie ai se amea o whapea ina ia o le maua sa umalolonga whaawhewa i tama i tutonu e o lava le temi o le awhanau mai ai o le finau lava tama i le manava po o ia mua i ona whatu leo le atua i a Rebecca mea lina e safa ona you have 2 nations in your belly o lo i tutonu o lo manava ma lo te tele lua ona whamai leo le atua o le tama matua e polonga le tama le titi e se vai le whainga le atua I mean who knows only God knows a whamai le atua o le mea masani e o tōu i nei Israelu o le wha mua lea o le uru matua e le o le mea le nā o te whina ngalo iai e polonga le tama matua le tama le titi ia le whananau mai ala i o tama ia so whananau mai a tama ia whapearo la winga whamai le tala e fia lava le peka ia Iakopo e fia isa ako ia Esau o Iakopo e fia ia e nofo i le fale fai tautusi fai ana video games ia Esau e fia e alu le malae e alu e tuli manu e alu e taalo fia e afu o isa ako o Iakopo e lamo le mole lo na pau ia Esau e tau futfulua so matua ese atama i e lua o la ilesi aso o nalu leo Esau e tuli manu fo i mai le unga le aso o ngoto le la o leiloa Esau la maua mailo na uso Iakopo o failana tunu mea mumu stu i ona whatu leo Esau kopo se maisina mea le nā se io se tali ela usua a o leiloa na whatu leo Iakopo e mawhai ona watu ai au mai mua i a te ulu tofi o le matua e se o le winga o tala a whape iai se canvas o lo o vali e lunga nei ata a whape iai se vai o lo o a awai i nei tangata o le nale vai o le a it's all about me the story is about me o a ol tama o a ol tangata ia o valu leulo Esau lai loa mai la tulinga lei se au ngā o le tofi o matua o ia te ia i te po le ale mātutu o tama i le age lea o whapele masalo po le luas furu montupu luas furu lima le ona whemaisa e nisi o le teminai a mata ona develop i le mafofau o le tamititi o le luas furu lima luas furu ono o luna winga sa tupu le wharewe lave lea le whaatawina atu o le tofi o matua i le vā o le pre-adolescent ma le full adulthood. So maybe between 15 and 25. Spiliti le afa luas furu tausanga. So la iti atama ape o le mea nana tupu
o whaatau ne la le tofi ro matua. Ia o wae o te le lope na tau ia kopo le mele nei. Whamaile tua e polonga ia le matua i le ui. Wa le la o matua nei ia kopo i rona winga polonga ia esau. Anyway, so o le mea la pena le lifa ia le lafo fo i le sa. E le sau tala. E le se tala ia kopo. E le se tala e sau. Le tala le tua. It's not about you, but it's about God. So le mena le sa ia le lafo fo le sa. So wo whamatalaina la le tala na in the context o tala noanga le na whaitui. Because I'm a whai lava on the tato au mai ala tato contemporary context on a map on la ia I tala o tato whatutuanga ma la tato kanona. Ona mawhaila ia ona whesosoani mai tala nei e tu ia I tato se wha moe e tato te tula ia e mawali tato malosi. So e pe on mena le pise I e whaunga tato se tali. O le whi mai ia, is it Fia Tau Vau? I thought Enoch e twin maletene. I could be wrong. Okay. So o le tala le whamatala o le tala ia e sau mai a kopo. So e sau la mai a kopo o twins. Ia a tonu e mawhai ona whapea o ia kopo teine. Because he exhibit ephemeral qualities. A tonu o se melna e mafuai ona manatu ia fia. A tonu o ia kopo o le teine. But pēno whai atu. E le tāua le specificity o tala nei, a tāua le metaphor, e tāua le whe auolo au mai e tala nei. Ma le whe au lava lai fia oto mo le vaiasol nei, o le nei whe au e le o sa tātou tala, o le tala le atua. Wa a fast forward fui la, ma wa ai tātou I mea o lo whenga I pēla o le manatu o to'o, le na whai mai. O na tātou I loa I le whai a lava le whina ngalo le atua le tātou o tunuu. Po le alawa I whea le pi o pā o te I nei tupulanga. E tu lai mai fo I nisi mose la tau te whaao laina I tātou, ma ave I tātou le nuu na wholofo laina le tua. O le mea au pito I sili le nā o na whaatua ina. Because historically God has been very faithful over the years. So we don't have any reason to doubt that God will take care of Samoa moving forward. Now, e te tawala o na whaila tātou tala, what then can I do? O lea sa'u I ota e mawhaiona, lea sa'u me mawhaiona I ofi, o lea sa'u maa e mawhaiona fisoaswani le mele nei. Well, awhape ua umiona e mata mai tātou I Outou Manuia. It doesn't have to be heroic. Awhape te mana o ia manuia lo atunu o Samoa, whaifa leilau whanau. Leanga o lātou o Samoa I le lumanai I le teimi nei. Ave tamiti lea onga. A oa o le Samoa grandchildren. O mena o te loe whaingo fie o na whai, e mawhai o na whai, mai ngā wai fo I tangata I a whaia. Se vanga nā lava la ua fia mana o tangata e alue. E tuli ia, ele character na e da o Don Quixote. E fia lava tuli mo meo, o windmills. E tau fo ina I eisa tātou tala. I nai tangata e whapena lato personalities. E fia lava tuli me te tele, ia pangalea. Ele o te pena mua I loto I whale. Wa whamerisa tātou upu Samoa, a malu ai whale. E malu fo I whafo. So, o le mela nā leo lo fia whatau no ule. I vai asol nei.
So e ye pe lava fe se inga. So o me mo na ta ona tato I loa ma mautinoa. E pe lava le winga le nei o le competition. E ye le winga o le taumawhai o le isi a one up le isi. Dati lo foi ai tamiti. If you fiale si tamiti te one up, afa matala mai tala se awa ilo whaiva sole na o sau mai ma ua na po e toru ia ni a te tele whapea. Ia a whalongola i le isi usua na whamele ia le ni ana mea le tafo lala le da dia iuta i le umuna o sau ma ua nafi. Ato ale toru vai aso ai o mato ai. Nai winga whapea na I siblings e lefe soani. A o winga nai a whapea tātou te malama lama e iei le mele a le tangata o le fia lala mua, o le fia avea o ia ma o ngā tutonu o se talanoanga, o le fia o ia tele na likes. O na tātou, o na whatufunga ina leo tātou e mwhaiona o na weed through I le mele nā. Wa o le nati lava la mo le vaiaso nei, e le sautala, it's not about you. O le tala le atua. A whapela e amata ina. Ia o na mawhaile on tātou whapea, ia a whapela e le sautala, o le ala sa o ngā luenga e whai. Ka so te fia o ngā fo I le tuamlo ni fina ngalo. Ia e le whatonua e lo puata mawhai ngā. Ia pe o nai e sila fia o mai tangata ia. Ia le mea tauna whai. Let's see. Tamaiti, ia o leisi mea tātou te lo le tala nei, o le role fo ia mātua. Wa whamai ia le tala le tusi na fia tele ia isa ako ia esau. Ia e lala manatu ele I fia ia Iakopo e tusa malona fia esau. Whapena foi la ia Rebecca, le tina e pele ia Iakopo. Ia ele manatu tele ia esau. So e foi stay me whapena ai o na whaia tātou whanau. Toru sia ma whanau. Me le mele nei o iloa. E se umata miti. So o le mele nei o le tausi tutusa o tamaiti. O te manatu e le te tauna ngata ina. But you have to raise these kids uniquely. Just like they are uniquely differentiated. So, tala ne whatever. Sa fai favorite ta matua. Na sausa wale o suanga o vatele whama ia. Whatutusa o matamaiti. Tipi toru tau pai pa beto toru o tau. Ia mele wo one ia suanga o vatele. You have to treat these kids uniquely. O mantu ina la le tala I le matai mana au na toru malato taleni. Na ave le matai taleni I tangata e tusa marolato whaatufunganga. Ave le lima I le tangata e mawhai le lima, lua I le tangata e mawhai le lua, ave le tasi. O na pau ale nao le mea na te mawhaia. E lo manatu se onga le leile na mo le reisi na tamaiti. O wale whaatutu sa ina tamaiti. Ai fili tamaiti e tusa ma le whamanuianga le atua, ma le lato energy foi. Ma le motivation. Wa le sila na mea e mau penina I uli. Ave nei la le lima le I le tasi. Te fefe. E tanu male nei lima. E le wha o ngā ina nei lima. Ina saule ul matai wha ali I le li ina I le lima. Wha mai le li ina na I le lima. Se na le tasi ale mea ne o mai ia ori. A o te lelo capacity. E mwhaiona o avele lima whai masefuru. Ia au whai mai lau tufa na le tasi. A tauna I lo le leia o ngā ruenga I e whai. Wha o mi umina tala. E te tauna wha pēa ina o na whaia I tātou o tātou whanau. We have to treat them uniquely and not equally. Yeah. O le atua, siblings, ia mamatua. I wape o lisi la mea e tau whalana wa ai tātou I le context. E tau na wa ai tātou I le context. This is an agrarian community. So e tāua la ia mea toto, e tāua la fumanu, so if penale winga o mea ia, e tāua la on the map on e tātou, ia tala ia luspa ia.
ini e tātou I loa po o a mea o loo whapeina. I le tātou context, luas futasi sentinali. Wa o lesi la mea lea ua ova aine I ai. E pei e telefoni uma ta maiti. E telefoni uma, ua mana o uma lava I le iPhone XS. Po le alava le mea la ua iai. O pei wale o iai se senga o le tamaititi se furuvaru tausanga, ia ma le tamaititi fitu tausanga. Ia wa le ngatala na ava I le economy o le ua family plan, ua bundle, ua encourage e lātou le whaatutusaina o mea. E pe o le siname taona o na tātou tilo iai. O na tātou I loro lea mai tala o le tātou whatutuanga. Ia e le whapeina. E le whapeina le tufaina e le tua o lona tamao ainga mana tale ni tangata. E tufa ese. So mera nai taun tātou mata I tuina. Se tā mai sta pese le IT whamole whaiwhi awatu. Se iwa vai ai ia tā foi. Mam, le ua, o markeise supo. Ia, lei. Ke lo melo ngalo. Ngalo spepe. Ia, saulo se kama como e escape. Ave mai. Is there anything else? Le ai paunga. Okay. I'll be back. Ia. Lay out the key. Hey, Hi. how's it? You alright, Ty? Where are you off to? Just gonna go do a fuck off for Mum. Okay. Hey, do you want anything from the shop? No. San, ola e tuol tātou ainga. Tamalilei palongo I upo uman whaiatu, o whaasanga whaia onga. Tau mwhai awal whabai tele. Tō anga whailau te talo I le tua I so ao malipo. Le whaatasi le tua maoe. Tātou pese. Alo I o whaiwai a manuia. Aua e te loto vai pea o mai whaina tā. Lua te whaatasi ma le atua I so o se ala e te uia. Lo uatali ia e whalongo mai Ila une upu o le a whai Ia e no fusauni Awa e te solo muli Ila o whai unga ua whai O le lalo langi nei E tumu I mea masi E te le wha o so songa E vai ai o langona Ia e loto tele Awa e te fefe Aluma le fia Lo uatali e manuia Alo I o vai a manuia Awa e te loto vai pea o mai whainga tā Lua te whatasi ma le atua I so se ala e te uia Lo ua whawhine se I e whaalongo mai I le maupu o le awhai Me I e manatu mama I loi matau lo tina A o e folau I le vasa loa loa E whainga tā O e malua I le ainga nei Lo ua whawhine se alofa whai le lei Tā ai e se lau whala Tu e se le alunga Whaamalo si mai se ia o I le taununga Alo I o whaiwai a manuia Aua e te loto vai pea o mai whainga tā Lua te wha
ulu maka folau lo fa moe moe awa le kaua ia kolo loko ia manga kuolo ku ile muri papanga ama kua ngai ainga ai mai se la la fanga ngofka kalo kapua I fa lo le ala awa lo savalinga nge ku ia lo vai se maa lo se falongo le lei ile au ngangi a mama papa fau kuanga e fai mo e kua ai mangule fainga malanga falongo le lei mai manga kua alu maamo ngai ka makua au e ke fefe loko kele o ele lupe le afalele ki ke ele fili ki ke ele pia kamo e sapo le mangu ia ko anga le loku ko anga kakalo au nge ngalo la kuspa ia oi se sole te au ke kangi ke bakaula ile ku le langi fa amaro si o ele koa kaule kaua mo samoa ia o ke nga fau kuanga ke o loko malo nganga ai sau ka fa ko fa ia ku ia pa yo kama So look to fight what will whaasoa mai, let's see. Do we scroll up a little bit? Tala, tala fie loa. Sho manatu a tu il whaaletino, whataita inga. Ai whamaoni matautua le leile matai o le ainga. Ona whamanuia leo le matai a te oe. Folinga mai whaaletino se ilonga e te whaia se mea le lei ona tātou whaalongoina leo upu whamanuia. Au le whaaleanganga e tutusa tangata uma I le tua. Pe o te le lei, pe o te leanga. E alofa mai lava le tua ma whamanuia mai. E ala I leo la fō, man maro si fō I aso uma, manuia tele tātou proklama. So, yes and yes. Pe o le tali le nā le au nei I le manatu le pe o na langa e tā la. But I also know o le me whainga luenga le nei na whai e te itai o le tātou whatuatuanga ina ia whaingo fie o na malama le tangata. O le ale me whainga luenga. O le tāwa vai ese o le whaaletino ma le whaaleanganga. Fiu ia whai whi au e launga le whaaleanganga. Ia ai lea ia lape hatanga te le whaatino. Wha mai lola I o te itai. Leila ese la le whaaletino lina ia le whaaleanganga lea. Ia nā alu o ruala I o suanga o le vatele, pe ua tu la fua ia te itai o le whaatuatuanga. Ia le mātitiva o tangata. A o tasi ale kalesia le amatanga, mafuanga I le teimi o le Reformation ma le Renaissance. Nā e le manatu I te itai, isi te itai o le whaatuatuanga. Se lea iri. E whawhewheo na tātou, o le ai I le tātou kānona. E whawhewheo na tātou waro lofa I le tua tātou te leo wa ai. E whawhewheo tātou uso I tātou te nuti mea I teimi uma. E whawhewheo na tātou whaua I cathedrals te tele nei I pātua o tangata mātitiva ma lātou seleni ia. E whawhewheo na tātou ngaosi ina le pulukato lio e no nofo I tangata ia ona tongi la ia o lātou tupe I le kalesia ma le lotu ina ia whauai cathedrals te tele ia le mātitiva tangata. The best they were able, the answer to that
challenge is ese whalenganga, ese whaatino. Whalenganga ia ina i whaingofia ai. Au tūlai me la i tangata pe o matini rute lunga whamai. Lea ia di o tātou wā ia e, o whalenganga uma. We're saved by grace and not by works. Ia, tāwa vai mai lola i o le kalisia pere tsano ma le whaatutuanga lea. E pe e miliu le whaaletino ma le whalenganga. E te lea mawhai ona e whai mai e te mau mea i le whaatutuanga. Ia e leo te pena ina fo i lau atutupe. O le nai lape fo i oe i nai mea na. E lape i tangata whaaletino. So, a tātou wa aila le manifestation i te mile nei. O le a ua amata nei loa le tunu ule nei, Amerika. Na whau le tunu ule nei pātua o tangata uli, le whāsela o tausanga. Le pātua o Seina, le pātua o tangata lanu. A ua lewa tele na le ito e whaafoi ia lapa o malo. Ia awa e whau umala mea nā, i lungo pātua o tangata Native Americans. O la tau nai ana le lau ele. Le pātua o tangata ele io i le aonga. O le mea nai te tau mo i la tau o lo e pito i lunga. O lo maua le tamau ainga. Te tau ana o ne ngalo ia i la tau tangata ia i la tau. So le fesidi la o le ale theology e mawhai ei o na tupul mena. Ia tātou wale tuspa ia. O tangata umana whai e le tua. Folinga ia te ia. Ia tātou wafifu fo i le Hindu. Ia le Namaste. Ia tātou i loala ia tasi ma le whā pidi ona tangata o lo taltonu foi. I te mea le tātou taltonu e tātou kersiano. I le whaingofi ni tau. I le whaingofi i tatiri ia o ngā whakitoa i le Hindu. A le mea o lo whamatala mai whane mawhawhau. I ke le fwsolatu taltonunga i le atuare taltonunga. Ele esse atu o cartão me foi e tanto e ele esse cartão não é que a maneira que eu leio uma etala on esta sile issue sile on feita tá tu fam talaina o le tu só tanta uma ilha tua fam feita tu fam talaina mesmo o tu só tanta uma ilha so ele tu sa faletino a tu sa falenganga. So a whapela wala tātou tonu o tātou nā nganga mua o le tino. O tātou whato a tātou le lava i le tino ina ua seti lo tātou nganga. Whato a tātou i loa o le lea tātou me ina ua first le tātou i le loto. Ia, ona whaingofile on talia e tātou le mele nai li lifa ia le tau mawhainga a tangata whatutua. O le tua o le nganga lava ia. O e tāpuai ia te ia. Te tau na tāpuai ia te le nganga. Ma le whamaoni e te tau ai. Ana ia mena e pe tala poto. So mona i lan tala na pe me tasi ani me tu sa tata mi ole ana ma tata mi ole le. E fiu e whamatala. Tasi ina o tu i fo tātou de lua. Tau te oti uma. Pau ana me tu mo tu sa tata mi ole ma tata mi ole ana. Olha, aí o mais feio foi, era femetus, olha tu mau de rofa, né tu é na te faz sujo na live tanta milton, mane tanta milton, e na te faz foi na time, e por lá na contexto tu se na minha, ao maninho io né tu é fa pena na vai, ele ia tá tu tiro to aí. Pe fea o na tutusa i tātou le vai ele tu. Nā pe tasi le meo le tau langi e tata kelsianga. E me sa tātou tu ai kelsianga. Pe mena tu whapito ana tātou e sao i rumo le tu. Ai aila pia na ele kuna ele a toa li o le masina. Ai sa whawhewhen tu sa tātou rumo le tu. Le ua au maia o le soifua whaleanganga. E tu sai te tau le tu sai ta. Ai atu li loa perfecili. O le a le mea tu sai ta tu rumo le tu. Pe o le tu li loa perfecili le a mai tala. O i tala. No le pe o le tau fai tala au mai le mea fu le
Loa mai lana whaatatainga. Si lo ngata tu te tautua le matai fro a tali mai le Ia. Io e. E mani e whaatuku manatu. Ia. Wai ole. E hape ai loa e le tautua e le whaalangolango lona manuia I upo le matai. Mata o le ase me tupu pe a tautua te ia ua kile mo lima mai loa ia sole le aere o le manuia le ala mai le matai. E ala mai sisi mea. E leo le winga lo tala e whatau matatao I systems nana tatou ola mai le winga lo tala tau whina se era tatou tala noanga I sisi mea o lewa tele tatou no nofo ai. Wai o te ropo o whatu ia o masape te sila fia na ile te mil taf sila whai na whai ele o le ala ele pule le tautua lato theme I wa tosi a whapea le ala ele pule le tautua o le mea o mātou I loa o le tautua o le pule lava lea ona ua tele tangata ua mai ao pule a le tautua ua tele whai tangata ua toru wha 5 tupulanga o tautua po longa lava to ele tautua toto tautua afu ia ele si I alo la tautulanga te sila fia ho. E ele me ta o le tautua fia matai. O le tautua a lauta o to mati ia matai le pou. o se tautua e ale na whamaoni E whara winga nā rota. E ele me ta o le tautua fia matai. Menga a tau e wā ili le atu nuu mana. E tele mo tautua. Ia pila na ele tautua pa o, tautua toto, tautua tua vai, tautua. Sau ngere so tautua. A tasi ano na context ato. O tua e mawai ruma. Ia e. Ai fo ila ile ukua le tua ho ile. Te sa tanie fasino anu tua. Ke le o ia e. Ke atau te amata mai tua. E mani e ia o o na o lepe ua tuli loa e tatou ia sa mo tautua e mawai pule. Ale onga atoa te tilo o ruma. Tatou te mau ino tatou roni no foitua. yeah. So e whengo fia la ona whai ele tangata o lo o pule le upul na a o no futu mau ino o fau atu mai tala tama matutua sole alu I tua e tautua mai ai ia ai pise I o se whaatua tuanga malosi se whaatua tuanga e whaavai lunga o me lewa ia a wai e whengo fie ona whe mai o le tangata o lo o pule o le ala I le pule le tautua ia ai te tauna whesidi mo le tangata le tautua o le tautua e lea o te pule e pele ai Le sile me whengata. Lange matua upu le tala le sama. e matua le upu nai le tala le Samoa okay Tasi na mea e tauna hau e katu vai. ia O whea mena o mei to ina upu ni. E ni eteri I lo teri I pila upu ia tau te tala o tuspai. E mai e line up le ia. ia So, mena I elu te tonunga e gere mea lofa. Ale puai. So se atu nuku am so stang. ia wai matua la le tuspa ia I lo well o te leilo wa a fika ia e lua fe tausanga o Keriso tolu afe tausanga o le whatutuanga Kerisiano a Peramo e tena so msalo pe 5 afe tausanga o le tatou tuspa ia le kanona le ia I tatou ina ua I loa le tangata tusi ma tusi ma whaifoi upu ma moanga ngana ai sa tu ngutu mai a Le fatu a se lau fia. Se lau fitu 5 o se lau se fulu I Samoa. ia Samoa na bai. so e fo A se lau ni Amerika. ia E fou ane mea. ia A upu ia tata tanoi. ei Siria mare toru se lau. Tausanga. Io e. yeah well so here's the impetus ya dato ole this is the moral imperative ele te tau na follow ngu ta waso e dato tupulanga upu mai le vavau Taunga manino. e taun whamatala wa ole mea ale relevant e la fo e dato o ngatasi le futia ma le umele o fea o I loa e le tamatiti na whanau I ne meta o le futia ma le umele
Na uarana ta upu se fuina le fe mai mai. Ia. Matala me Ia. Me a pu mai ai me le pau nei. Ia oe. Langa me mo ni sa oi. Ia oe. Na ta tu dia ta mai rai ti mar tu puranga ta wele mama. Te lei wa ai se futi. E eles facilita Ia. Oh, ia. A fia, okay. Ta ilo lava seisi tina a oa'u. I always believe that my children are not mine. O le whanaua le tua ia o tausi ma le whamaoni. A matutua o lo masui o lato winga o le temitonu a lea ua o iloa ai ua umala ngā luenga le tausinga o le whanaua le tua. Fia, that's beautiful. That's beautiful. Ia fino le tua. Ia fia. Ia wafoi la, so se whaiwhi au lava. E lana whisota inga ma ta meite leni ana whanau e pe ona describe e fia. E leni au whanau le tua, o te tausi i ai ma ave e upu. A matutua loa. Ia, ona tu atu role le fina ngalo le tua. So se whaiwhi au e maramalama i whisota inga na. Ai whaafatai fia, o te lopo wheo e mafuta mai ai o leisi non-negotiable la le i Outou Manuia. Le manuia le nā pe ona e whaailo ina mai. E mana ia le utu ma pasi i tangata, le nā manatu. Ia le whaila ua whaaya ea i lunga le tatu prokalama nei. Ia ua manuia ai mato. So me le whaafatai mo lau tautua. Okay. All right, so tala ia e sauma ma Iakopo. So o le Roma iwa la, o langa ai fo ila el apostolo Paulo le tala le ia e sauma Iakopo. So fe mai ia Paulo, na lofa le tua ia Iakopo, e saita ia e sau. O na fe mai le o Paulo, o le ale winga o le tala na, ua le alofa ea ia le tua i isi tangata po o seisi e fo ina winga o le tua le alofa po le tua le tu whengainga wa o e saufo i o le atali o Isaako, le atali o Abrahamo. Ina o whaiatu le tua ia le beka e polonga le urumatua i le wii o le winga e o le tala na le tua o se tua le tausisi le whamaoni. O se tua ea e le muli i mea o loo tu whenga inga ina ma tu lafono ina e on tangata whatutua. O tari polo le ai, e le wingal na o le upu na, ina u whamai le tua e alofa o ia ia Iakopo e ita ia Esau, e le winga o le upu le na, e ia winga le alofa o le tua. A whamai polo o le winga o le upu na, o le tua ai o le tua. E pule ai e iana me whai. I le maramalama ato to i ai dato. I le whaupus fulima la le Roma iwa. Whamai, I will have mercy on whom I have mercy, and compassion on whom I have compassion. O lona winga whamai le tua, whamai polo, o le tua ai e pule ai ia. E le ima sesio dato me whaiona malamalama i le tua. O mena o te ofoa wie i tangata e whamai o lewa i nei le mea. Lewa o le tapo inga moni ale nei i le tua e to tasi. O te ofoa i tangata na. Langa pisa i walato utu whangua le tua. Walato utu ua le tua i tono se tānoa. O na whaamalo lea. Ia o te leiloa i ai. O le tulanga leo o lo ua iai a uia lo ufo i tangata whaatuatua. O te le ma whaiona o whaia se me whapena. A whaifo e ma whaiona o whaia. I o le alea o ngāle tua mo au. Wa o le a vea le tua o se mea e ma whaiona o malamalama i ai. Se tua e ma whaiona utu i ai o ulangona. Ma ato o toa i a te au i ota o lona finangalo. O mina tau wai tu e talo whali ia nau tele. So, whamaila ia le apostolo Paulo. O le mea le nā o le whaola ina o le tangata.
ele whalango I lungo o tātou ngā luenga. Ele whalango I tātou effort. Ele ia se mea ma whaia le tangata ona ia whaia. Ina ia ngā wai mai ele tua I a te ia. E ala ona ngā wai mai le tua I a te ona o lona fina ngalo lofa. Whaito o tasi lava. E tua o noa lava le lofa o le tua I tangata. E tātou te whiwe o I lotu, tātou te whiwe sa ili mta au sili. Whiwe I tātou e whatufunga I tātou. I le poto le neila rangi ma le poto atua. E le mawhai lava I tātou o na au siel fina ngalo le tua. So o le whaaratanga la, e whaavai lungo le lofo le tua. So a whapela olo I aini fi ese inga te tonu o le ainga I le vao mātua, ma whanau, whanau, ma isi whanau, fi ese inga le vao nuu, malo, tangata nuu. E tasi lava lo tātou la veai o le lofa tuno o le tua. A tātou suru lava le lofa tuno o le tua, ma sa ili lo na finangalo lofa. O ina tātou te file mua. Ia ele ave sea ele mea leo le ngalue pea mo le memoni, ma le tamu whai whaale lei ia mea, ma a tātou te whaale lei lava mea, ma lo tātou mautinoa, e whaito tasi lava ele tuala na pule. Ia piti whapena manatu o tama le sifu I nongo, tama Chan Kevin. E Kalavini. Kalavini. I. Pita whapena langa ta upufule le o manda tu mai o umao na iai tangata e kusam le finangalo le tu. Lana predestination. Kau iai si bala male mea o le tatala o le pule le atua ia kato. E tasi ale mea e pule tata. O lana ia tatala. O lana sa o tonga e fili au. E le sau le atua tatala fai tuto o roboto. E ta oto mai. Tasi nam ta ufonta. Ta upuala a Kalavini e la ufai tau atu ia. E kau whapengana. Ioe. E wape o tele a ia tusi. E winga le mta upsisina talu na tu I lalo e Kalavini. Wai pe o la autuaina o le tau amata mata le na o le whatutuanga Portesano. Me sa tele fo I lava lana tapena I Engelani ma le maina ia ese ia le vaenga o Martin Luther sai nai siamani ma ia le ngata fo na ia o le Katoliko Roma ia o le kalesia lea pese I na whaavae tangata na mana na o mo'i lava ia o onga ro tātou oli. Le ia lo na uso ma I lātou na le ia le Orthodox Church, Orthodox Christian Church, e pe o tangata na ia na olo o iai pe lava lo lātou taltununga mai le amatanga. So o le winga o tala, a tonu e iai le moral responsibility o tātou fo I tupulanga I upgrade le conversation. Pe fo I lava o na le mawhaie o na mata videos I lau 2G phone. A whapea fo e mawhaie o na mata I lau 3G phones. E alu orua tutu ia tangata. Ia le ngata whila na, ia le wa matano o tele tangata I lungo le 4G, lea ua le ngawhatia ai. So whapea lava la o na upgrade tātou telefoni, le taimi. Le ame le upgrade fo I tātou mta upsisi, or at least le application I tātou o mta upsisi na wha ailo ai le lofo le tua I tātou tua ai la le whatu tua mai le amatanga. And I think that's the work that's really exciting mo. Langa o te mana o te fia I loa po fea o lo o fati ai. Ia le ngalu o le fina ngalo le tu. O te fia mana o e whaisina wha a se e fwa le ngalu na. Ioi, a leta te wha a se. O e pe o mea na le ia le maua mai ta ita o le wha a se. A langa le maua mai o le nofo I lalo le kika iona.
No foi lalo le kika iona. Yeah. So o memo mua lava lai te tauna o nei loe tātou po alava mea lo tupu. O wane I ngalo ia I tātou le lofo le tua. O le melo no lua la, this whole idea of taking responsibility. Take responsibility. Yeah. Ona o Samoa o ni tangata ua lewa na iai whatutua I mea e li paaia. E loa lava I le loloto o ala ngā uku. E muri nei lava tangata le au philosopher ia man au theologians ai ua lewa na tātitia tonu o tātou ngani. Yeah, but I think we have the moral responsibility e langai mena. Langai I nei langi. The world does not consist of objects. The world consists of utility. So le whataita inga, ai atu nei I le nofoa lea. E te le loa mua le concepio le nofoa. E te loa mua le me nofo ai. So a sauro lava I tono le potu. E te fia su e po fele me te nofo ai. O le mea la te nofo ai. E ta o le nofoa. So ele va ailo lava tangata I objects. They don't see objects. They see how objects are used. E pe o le sile na upgrading o le conversation. Wa leva o tātou no nofo I ala ngā upu. E te tawana fofola le fala. Tauna toe timata le upenga. E tauna ili. Po apply e nā mea. Wai o le mea le o tupu nei le COVID-19, wai e le distinction na o le essential and non-essential. Te waila ona o le soifuanga e pupu masaa. Ai lolo e tātou ni non-essentials. Ia aua nei. Te tau tātou le pola e motu itua. Se tua ngalu tātou me mena. I focus I essentials. I me tāua. Waila lo manatu. Wa leva ele toe fofolaina le fala I le tele o mene no nofo ele tātou utunu. Ia sao noia. Ia leanga a oola ina whai whautuanga tansamu. Oua te amana ia mea na. Oua te amana ia o mea e tutupu. O le pola e motutua. Ile mwenta tu e se. Leanga o mea o umana whaio e. E tau te whiu e tosi. Na asia, a oua ia peila a ka ua. Le lawa e sau ko te sau. Te le so le mele tura I mai. Nara whautuanga te au. Vai. Oa te mau wairu ma whau maru tau. Io e asanga o e whaisisi mene o te amana ia. Nā sisita. O te amana ia le pola e motutua. Io e la a whamatala la pola le pola e motutua. A o I tala nota no e motu taurana o mea na tanu whamatala tangata. Nā me ta o le pola. Nā ngai roto in whale te mine e tele ni pola. O le con, I mea ngata ue, kia ule upura context, o le taimi na whai ei ia upuia ma whaata tau I ei upune. Lea la wala o tatou o ma taimi nei, lea la wala o tatou o ma taimi nei o le soifua ma leola. E le lemi whi tatou o e se, o nā la wato I ngā tosi tau te tosi ai mea. E tau te ave se aro mei, te lea le wahanga o tatou o langa o misi. Nei le teimi na tanga I le whapolonga o tangata I le tunu nei. O le o toi whaia. O sui fu I tū la whono ua whaasa ina e toi whaia o le mele nā. E lo manatu e tauna I eise o ngā sami e mawhai o nā alo mai e tātou nai mea ia, na I la mutu, na I tupua, ua lewa o tāpua I le tātou atunu u. Mai sā work for ina wai teimi. A o te tauna tātou fesili. Pele o le teimi ele nei e toso ilo tātou sā I ngā tai. O le ua tele le teknolosi, o le ua whai atu le manatu le tangata I Amerika ai tu ai mai e tangata lai whafo. Peua. Ia.
ua tele ina whai lotu lungo o koe ngā mea. Sa wara tala e mena misi mafutanga. Well, o misi le mafutanga le lei. I think o le sina me tawana tosi mai e le lei ia nai mena a wae a whapeo se o lotu tau i misa. E le se fi mafuta il tu enga na o fela e fi mafuta ai. So e alo winga lo tala e pei o nai mea ia ua upgrade ia i le tosi i o tato fo i tupulanga. Ma e lo manatu e le o tele ni malae o lo o whai ai le ngā luenga lea wha filosofia, wha to wha manino. O lo tele a tātou, o lo handle pe tātou mata upu mua, survival issues. O lo tau mawhai atu whatasul tātou ainga ele most time ia wanoa e tō ailo tātou manawa, ma umi sa tātou lafo ma sa tātou tosi. I mata upu lea that are very essentials. Na whau e o tātou tua a tātou, e te tau na whau e tātou, tupulanga lalo waua. So, Mana ia i o whasoa nafi. E tasi rem tāku na mai e whaiwhi au o pausa. O walua tāua na whamaruna. O le mea o tānu whai o tātou rau i e temine. E a mata mai i temi o tātou. Ai tia i a toa atu re tara le leianga tua i amtanga me sama. E whapeana tāna whiwhi au. A whai o la tātou kam whai e ame ese le vaenga le whaangalo ngaro mea i a mai o te leanga o tua i na maua i luma i. E le mwhai tātou e whai lao tu spa i a. E le ma whai na maua i e sūl whai info. Pea na le valia mai i a. So, e ta whai lao na maneira o menga whiwhi au. Nanga e ta tau na whae tete le tangata Samoa. I le toi ngā mafuanga na le me se o mea na tau a mana temi ki nā. Ai ta pena ai tātou. Tātou te malanga whaatasi ma mea nei. E lem whai tātou whapea ua o teimi. Ua tasi ana upuna o whaaso ina po. O teimi pōngi sā man whapau. Ua ta tauna we ese upuna ma mafu whaunga o tātou atu. Leanga ele pōngi sā teimi e mo ia ua mana malama i teimi o tala lei. A o levana i ele atua i a sāmi. E lem whai nan tātou tā ngofi ina ua tasi wartolu o. A mata ma i ngāre tjani. Le ai e tau ana tā i tua i a fuanga o me uma nei. Tangara tele na tui ngā mafu whaunga ma le tui ngā. Ma nei ana whaasoa mei e whai a lea fo. E whiwhi au ana pōle mea. Whitau tonga au mai. O ina tonu ala tā tiero whatu. Lea o ngāna tātou e sea mea. Nā toi whale a onga. Paura ngā tātou tupulanga lalo wau. Wha manino. Wha malama. Lea me ta ule pola e motutua. I langa i le isa whariparangi e tau ini pola. E ta tau lana wha manino i tamititi. O aso ia, a o atu tangata, a o ina, i ere temi e te tala tala noa, a te au o motu le pola. Na avele i o le mawhauwhau le pola le o motu. A tu tanoa nga le whai. So, a contemporary manifestation o le pola e motu i tua. O le Instagram a tamaiti. A wafo i te ropo e lole le so tainga. A wa e whapea whaonga ina o le mwangana nase, o e te apoa fua pola le motu i tua. Te wana pola e pito mai lunga. Ni e wa ai mai e le nuu ma one i sala le tato ai. Wana i nana o toi whare tu. A wala beru mafofo i nele au nga. Alo mai le tātanonga le whai. Pea context sa oana na whaimi. Le unga tonu wana na... Langa e se tau o mea ni. A le malama. E wheng tāwhu ina. Ia. E la se meo e le fifi ai. Ua peo le. E le se meo. E ana no whai ai. E tā uani a se mea ina. Ko le hatu inga tosi tau te tosi ai. Le hatu inga tapena ai. Tatu te le tāwa vai. Tatu e le whaangaloina mea ina. Ai a o wiloa e le au ngā. E le te tau na outu e whao ngā ina. A ore sa mo rawa i so se sa mo. Ioi. I le te tau na visia. A le mele nā mānei ai le malai lea. Mai mānei ai fo i le i Outou Manuia. E pe le se maunga o fatu.
le se lua le fafo e fa sa o intangata le e pe se tioata te wa o lo fonga ele o fa pe fo yo inei ia se sao ai o nai ata murmuru ngā veve nai nau ngā manatu o nai mea fo e tusa male o onga na o ina e pole lea o ina e foi a fai a maua ni whaalumanga ni whaatufunganga mo oele whaafonga mai ia ona o ielo lo manatu ua o ngā ia la tātou whaasoa ai a whapea ele ai ia se whaitau mai se manatu na ua na se vaivainga e tofu uma tātou ma le mea lofa mai le atua. Ai ona ua le tutusa na tātou whaongaina. Ua le tutusa fo'i manuia maua mai ai. Ua i loa ai na le tangata i fua o ana ngā ruanga. Ai awara awina le tangata e le atua i se whaamoe moe au ngā. I le mawhai o na sola ai. Ua tatau mai, ua tātou mai talo ioe, tātou maua mai tala o le tuspa. Ia, malo, sua. ia mana ia so se whaturala manatu ona tali leo nai fisilina awai a whapela e tutupu pea ia le vale o whanau isi whanau matua i whanau o le ala leisi me mawhai o na whai so leisi melo no lua you have to take responsibility so whateite ingo whai atu nei la le manatu o le upe mai tau watu pe ua langa ia pe au so I have to take responsibility I have to say okay o sa utala e ua whai ua trigger eise manua ua lewa o na tuu o se tala e ua le leo na whamatala po se fesili fo i tautofo o lo o tupu we don't know but I have to take responsibility for my emotions and my reactions and my thoughts and o le ngala o le mta upule nei ina ia whaatufunga ina le tangata ina ia te le ani me whainga ruenga a lava le teimi e me whaiona toso mai nai me whainga ruenga na whai lea awa o le sia mea e ta ofia e tele le tala noa o le irresponsibility let's say ai ama whai lava ona take responsibility le tangata i ona langona i wa mela i o mwhaiona fua o mwhaiona vai atuala walu i lunga le blood pressure e whaalonga atua i o tonga fo i pe ua ese le dopamine secretion i your glands so onai mea umane e mawhai le tangata ona control and take responsibility o le mea o lo iai ia wa atato wa aila i le perul nas furulua na fai fo le tala le tangata ntusia e peru e winga i le ausole e sauma Jakopo fe mai le tustala o le peru don't be godless like Esau who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son so awane i pei o tou o tangata a mio fatua o bua e pei o Esau o le almena fai Esau ua whaata watu lona tofi o le urumatua i nai momoi mea i nai mea ai aua le whaata wina le mea tāua i nai pene so o le tala nā le tusia o e peru o le winga o le tala le tustala o e peru ua wha o ngāe e sau ia permanent solution to solve a temporary problem. Wa whaonga ina e sau le pasuka e whana e le lango. Mai mautu tau. Mai mautu tau. Wha mai ia le e peru take responsibility. A whapea o le bou soup le fia ai oe wa e lei loa.
Ia e ape a ave iei, o lea le mea nana e sau maoe, na maua mai sau manu I lau tulinga. Ave iei le manu, pe ave ini nai upu. Kopo, au mai nei oe. Ia na ole tai au na overtua la ia. Ia o le mea leo o le sel iei o le birthright. O ka fe sole li. That's very irresponsible. O le ase mawhauwhaunga tu stana pasina me tau. So, just to put a cap I le point le na, a o vaai nei I tangata, tamiti la itia tala vau I e pule o lato wola si tulo. Ona o I loa I le o le mena le tupu. Whamai lato pawale o le mea saw vai I le whalavelave le o tula I mai o le ua sola la uteine, ua o tengia, ua le utama, ua le sao ngā wau, ua maliu la utai whau, o le ala pule lo uola. And that's looking for a permanent solution to a temporary problem. So, what tele tamaiti, ese le tele o tangata o te loa, tupulanga tala vau o le tato atunu o pule alato I lato, ona ua le se wha moe ola, ona ua le o ia I lato le nei fo I me whaingaruenga, o le al me whaingaruenga. Take responsibility. O le whaatauina lo tofi o rong matua, o le mea au ngā tūpulanga. I le mea ai o le aso nei. La me le mao I lau vaai, la me le tuua I le vaai I le loloto, la me le ni I lau tosi. Ia. Mai le tupu mai ma misa. Ia tupu mai taimi nei, e leo ni mea fau nei, sa tupu fo I wai taimi o le atua. Ngai tusi tono le tusi pa ia. Ia, malo. Tu le epa tau le lamona le atu o ia. Ia, ele te lamona o hana. The world is not ready to accept the Holy Book. O le manatu na oa. Malama le tangata ola I tuspa ia matua I mawhai e la ea tangata una malama I whaafitauri lea e tutuku nei I a tātou ai ole pongai ua lei longa se tangata e la unga I upo o tuspa ia ai lipi ma se loa context I o mau o tuspa ia malo Mana ia. Tiuli pei una tā ua le tuspa ia whapea. E tupu tele le malama o le ami o tonu. Ia, se ia o ina tūtonu le la. Ana ia. Ia, le wera te whapea mai tu me tai o fia. E ala ngā upu whasa. O ala ngā upu whasa moa nā e matua I maoti lava pea pe ai loa le wi. Ia mua malama na laina whaalele lona lua. Your personal analysis, lona tolu, loa tatala I tua, lona mawhauwhau. Think outside of the box. Whetu una I loa le mawhauwhau. Implement. I se whaiunga, e whaamani na ai se tangata. Malo le whasoa. Ia, mana Malo ia. le tuwha. Ioe. Leo ba ia tu le taimi, pero mena le popo e la Bible study le fitu. So, Yep. le lama whai u ia le tātou mata upune. E molte ratu le whaaftai ai lātou mwhai ona whaasoa mai. E lei titi a u ia lo tau teimi o lo o whaamai mauina I le prokalama le nei. Whamaya ia Steve Jobs o le mele na e tumo e tutusa o mai tātou. So o le whaasoa mai la in addition to spending time is huge. Ale huge ya o ye huge le tua, I think. Because le mena tātou te malama atilia I le tua malona fina ngalo. E tusa o le context na iai. Pe a tātou, let's say, whanga tua whaatasi maia. A pauala whautuanga whawhaiwhe au. Tātou whanga tua se ia tō manuia. O wani tātou whanga tua, ai tuli whaamaoni au pū
se ia tō le manuia o le tua. Ua le sina tala e so o mal tala lea i le whatauina e sau o le ntofilo le matua. O le whanga tuanga i a kopo ma le angelu i le asanga o i a poka. O le sina tala mana i a tele. Le anga whamai al tātou prokalama ia Outou Manuia. O lo ua whanaunaunga ia manuia o tō. I manuia i nei. Ia manuia lo tātou o tunu. Ia i lātou e malamalama i lo tātou ngangana. Ia mai le mawhaila no whai e tātou le nanga luenga. Se vanga nā o tātou whanga tua ma le tua. Whaali mai le tua lo na whina ngalo ia i tātou. Ia mautu i tātou i whangupa u fōu. Ia e pei ola o to e so lea i le tātou mata upu nei ai mo fo stemi ava no e to e afea e fo ia lo to fina ngalo ma to fesili le vai aso mo ia no falau tele ina ai lea o le tātou prokalama ia o le teimi le nei ia manuia tele fa so songa o le tātou tunu i so se mea o nopi ai o le to o ono Misipouena Tagaloa ma i Outou Manuia. Algo el meari, le kele o